Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allahu Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends and students. I am Johar, Imam, afridi English language channel. My dear viewers, in today's video, I am gonna teach you possessive pronoun. Before this videos, I've taught you different kinds of pronouns. So if you want to learn those kinds of pronouns, you can watch those videos. So in today's video, you will learn possessive pronoun. So I don't wanna waste your time. Let's start. My dear viewers, pananane video ke ba munga possessive pronoun wayo. Dadena urande chukumi video gane we pahage ke munga da pronoun mukhtalif kismuna wayelidi ka taso pahage zanuna poya wo del wale no haga video gane zarur ugorai. No dear time mu nakhlam. Let's start. Possessive pronoun. Possessive pronoun da zamung sara mine, zaman, yours, dasta, bal, ours, zamunga ya zamung, his, dahaga, hers, dahage, au theirs, dahago. Da, my dear viewers, zamung sara possessive pronoun di kumche damano sara taso ukatal au wamu redal. Possessive pronoun da zamung sara mine, zama, yours, dasta, ours, zamung, his, dahaga, hers, dahage, au theirs, dahago. Da possessive pronoun di. Us my dear viewers, da sad para istemalegi au da dwai functions sade nurazi che definitions au misaluna uguru. Possessive pronoun is used to show position, ownership and relationship. Yad sate che possessive pronoun da malkiyat show kare, ownership, kabza, taluk show kare. Laka wo zauyam che da markar zama de, da wo zama pa kabza ke de, pa ikhtiyar ke me de, au za da de malikim. No, this is mine. Us dalta ke chukum da ga mine ma de da para istemal ko da de possessive pronoun au da dena da माना हासिलेगी चे दा जमा दे. या कला टीचर क्लास लारा नुना उजी बुक प्रोतवी या पेन वी हगारा उचत की औवाई चे दा किताब दचा दे या दा पेन दचा दे. न्यू स्टूडेंट या दकुम स्टूडेंट चिवी हगा वर तरा पासेगी और तवई चे दा जमा दे. This is mine. Whose book is this? For example, whose book is this? Da kitab da chade. This is mine. Da zamade. No matter who was possessive pronoun da position malkiyat show kavi. Who show someone who owns something. Haga kas da chache yaushe pa kabza kiwi pa ikhtiyar kiwi. Laka pa de misaluno au pa notes ke. Os my dear who was pronounce ke which possessive pronoun da as a subject hum istemali dishi au as a object hum istemali dishi min damun padwano position bande istemala wolishu laka padi misal ke I don't like your car. Mine is better. Os dalta chukum da possessive adjective te da as a subject istemal shave. The mine is better zamawala khade. For the next example ke, this is your book. Da dasta kitab de. It is mine. Au da zamade. Dalta chukum da possessive adjective istemal shave de da object position ke istemal shave de. No, याद न रहे possessive adjective da as a subject hum ratli shi au as a object hum ratli shi. Bal point, my dear, was the possessive pronoun
پس ناون دا نه استعمالیږي. که چېرته د possessive pronoun نه پس ناون استعمال شو نو دا به wrong وي. لکه فور ایگزامپل مونږ ووایو چې this is mine book. اوس book دا زموږ سره ناون دی خو دا اوس غلطیږي ځکه چې د رول په مطابق د possessive pronoun نه پس ناون نشي راتلی. بل پوینټ my dear who was possessive pronoun دا ریپلیس کیږي د possessive adjective په ځای باندې. لکه مونږ اوس په دې مثال کې ووایو چې this is our school. اوس دلته چې کوم دا our استعمال شوی دی دا possessive adjective دی. اوس مونږ د دې possessive adjective په ځای باندې possessive pronoun هم استعمالولی شو او کله چې possessive pronoun استعمال شي نو بیا به دا جمله څه په دا رنګ شي this school is ours. نو اوس دا ours چې کوم دی دا possessive pronoun دی او دا یوز شولو د possessive adjective په ځای باندې. نو دا my dear who was the possessive pronoun functions definitions. مثالونه possessive pronoun دا ملکیت شو کوي او دا as a subject هم استعمالی دی شي as a object هم استعمالی دی شي او د دینه علاوه د possessive pronoun نه پس noun دا نشي استعمالی دی. بل پوینټ possessive pronoun دا مونږه د possessive adjective په ځای هم استعمالولی شو لکه په دې مثالونو کې تاسو وکتل. نو دا زموږ سره possessive pronoun دا یو ډېر امپورټنټ کاین دی د pronoun. نو my dear who was امید لرم چې تاسو به د possessive pronoun په definitions په uses باندې پوه شوي وئ. که بیا هم څه کوېشن وي په کامن باکس کې لیکلی شئ. زما چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. مننه. تھینکس.